Kei roto rua te rōpū nā hinara e kimi pōti ana. I tā tuatua Judith Collins ki te oroko tīmatahanga mai o tēnei mea te haka me te hāngi, me tana oati, mā tana rōpū e ora anō ai te rāngai tāpoi, tērā i ki te ake i mua i te taunga mai o te mate karauna ki tō tātou whenua. Kei a te Ōkiwa McLean, tēnei pūrongo. E whakamihi ana i te hiranga o te rāngai tāpoi Māori. In 2019, there were 234 Māori tourism businesses employing 11,100 people. It's a big part of not only the New Zealand economy, but in particular the Māori economy. E hia ana te pāti nā hina rā ki te mahitahi me ngā kaunihera ngā iwi me ngā mana nui o te rāngai tāpoi, me nā hoki he tahua tāpoi Māori motuhake. Hei tā tētahi o ngā kaitono nā hina rā, kaore anō e rā whakaritenga. Kia kōwhiria. Nothing has been stated and nothing has been sought, and that's the kōrero that's been had. Ko roto rua te ukai pō ki ngā mahi tāpoi Māori, he nui hoki te whaiwāhitanga o ngā mahi tāpoi Māori ki te ohana o Aotearoa. E noho kati tonu ana tēnei o ngā tautohi tō wāhi tāpoi o te whakarewarewa. Nā reira ko te pātai nui haha te aha i roto i tēnei kaupapa here a nā hina rā o ngā wāhi pēnei i tēnei. Māori businesses have to, unfortunately, they're also suffering at the same level as all the other tourism sector. Right. And we all know that the best thing we can do at the moment is to encourage New Zealanders to value Māori tourism as well as all the other tourism here. I aro nui ngā kōrero ki te whakatū whetiwara tāpoi o tirā te whai māramatanga i ngā here kia kuhu mai ki Aotearoa. Judith, our leader, has talked about Korowai Wakamaru, which is the protective cloak that we're looking at for our nation and for our people. But we are also a nation of manaakitanga, caring and hospitality. So we have to look at that Korowai manaakitanga as well. We look out for and after each other. Ka mutu e hia ana nā hina rā ki te whakatū i tētahi tahua ko tahirau miriona tāra te rahi mō te rāngai tāpoi. Me te whakawātea i te ara ki te rere ki ngā whenua karekau, he mate uru tā. Te Ōkiwa McLean, te karere.